UMDC Kamauhati constituency Uba Charles Marngar. Habawan ra yaka jingkali haying dorbar, halor ka jingbo ka kherdablum khajna yaki marklau. Ulapan pau ka jingsngau le ran bantep baka Karbi Anglong Autonomous District Council, kalawan bu kherdap ha blok 2, katba ka KHADC kamshimna le AA. Uba Charles ulaong ha blok 2 kadai ka jaka badangdon ka jingakni. Lada ka Karbi Anglong Autonomous District Council, kalak ban wan ra kherdam ka Khasi Hills Autonomous District Council ru kadai ban bu lang. Di bawah di bawah Charles Marngar kejigli kan pokoknya tinggal kota yang diisi kan jumlah kami. Kublis bun stasiaman. Berjumpa yang kejigli belawan lah dari MDC Badan Buram Namawati ke jumpa kalong Nusa. Stasiaman sah. Masukwa bantip na si em jongi ki kadau ba piong no ba kamla bande banbu yikini ki diet angte apo border area block 2 Mr. Chairman na harai baru ngitip ba ka block 2 jadi ka jaka ka ba ha apo ka district area kepadang don kejingnya penbaik pun mentah katanya kumba ke sorkar selah kala sim kita phase 1 penbaik pun pada se kini ke bentah di blok 2 ke hab ke phase 2 di nak kata kedau nak yang jungi ke council nila ong ba lakum dukunung up so support adu ba inda penbaik ba ya dicaka di border area dan rai wat lakat taru ni layak keren haka isi bahana kalian kejung inang le sang yaka ground walk lani ban pet ban kmi benia la kalong visible ne em bangin bu yakini di forest gate dan rai habakum kata kapur pat kawan no kenika huri hura haka ba kilami ke jingtho na ke state government kumbala ya keren mana atau bentar ke meningkong ke bang ya keren sepanjang ki beat office lani ki forest gate ba nak yang ke sarkar kala ai ke hukum ni ke district council bagi dia ban khangdut di gate baru dena tak kadau hukum gani ke por nak yang ke jungi na sange sosipor hadu ba minda dep ban pendek kumangala jawab mana bat ngermen ba lada hadin bang ladep pendek lut nadong sedong bagi ATA baru kinyat baik ngakarai minum don jinge ban bu ya kanu nuka beat office ngamong ke forest gate mereka beat office lani ke patrolling office hati ti dicaka di bahab apa dah Chairman sah malay ngabu gani gajing keli kadau kalong ba hakala station ngala yathu i gajing kiba kinong rep gejongi kibreu gejongi kibesong basa ki paradok prasnam kibesong angte kilamat jinge pala kanum detail su i gijinge naman ngadepkan kala session pada hak tu gopor ngada sukumen ban ngada ai kublai gerpang i em in charge namar gejing kular ke skem jongi ba katayo ko banwan hindu no ikiget angte kalau gejing leran yang ngau nikmat nak ketika konsumsi ban nganut manong ni babalai ni kular kai hapok haus keying ke bekentang iki pai ba juga konsumsi ngakwa banyo jing syai ni namar balai kani kala session nilai ekran kampat ni ko order ng government tu ko kawan hadin kata ko order ng government but tang si call ngamyo ko phone call na em in charge agak mengahi dalam dia ngafuni bat bunsin ni ong ban bu teng ni kam up in lagi ipai ba man tagi keli ban ngakwa akan ke pohon mana kali yang ke isi kan nyerap ban jawab si ipai ba ya ke ba de ban pulang hakala session ban lekno akan niat sini ban pen i ba council jongiru namar ba West Karbi Anglong Autonomous Council ke Karbi Anglong Autonomous Council ke bu ki
Jadi ke disputed area, among disputed kamu no man's land. Kamu mangirung ilaban bu, kasan bu ilaban bu. Anor kita kinong rem, na kalian tu council tu ikut kulan. Kekalong ki ai bersongsi, bar ngakuha, agni kupor, bar penpau yang kata, bar ngakuha agni kupor, bar na kalian tu ki isi bu. Dan si mungkin cikit kli penjubah. Yang paradok yang perasaan gedungi pemat jengnya ibalah kemen yang kita kupor habis kio yang kejingkulari ke assurance nak kalian ke executive committee. Mr. Chairman, ngasutu ya ke jingkia gedung u member ini po mau hati. Oh, kalau dong kejingnya keren kan? Housing ya keba laris ke isu ke beda ke border ke hamtam ke jingkia. Pensitong jeng kipriu kita ni kita cong kita pada area. Dan mereka mengalah juga mana orang ba ailat itu isi ba ngimpe ba tangsu ya dep ya penbaik itu baru kat kum ba nilai sedang mata dia hakapor ba biang misalnya ya kebadan kat. Mr. Chairman sir, hoi gomula ong meneh ba hakala session nilai ikran bar hadin kata kawan ke order bagi government jingsha nak kalian council ka di balne lu tu ko balada ngana kalian jong kuat man kan sai ni balada ke por ba particular himla balne mentale le gong ni haban au ni haban pechwa kan poche dengan tanggawe ngak kuah aman jubab syai sikit pai bak angin nun le man le unta nang ni kang wi pai bak kin syai tang kata kuah secara sah. Mr. Chairman haji bisa ke jubab la long ka syai abang la om ba tang subiang ki kam nadong hadong ki bangi pendek ni misale ya kepada kam nakarai katai kalak syai. Mr. Chairman sir, bani sebentalang ke diri bani ka dibeli. Maka kita jing exercise jongka Tarbi Anglong District Council. Yo put usam jongka council bat jongi ka United Asi jadi District Council. Hakajin sisya asyai bah. Kadai na umlet riba. Kepada silang umat. Kapag isusi kalau orang tamat syai siang tidak, bagi orang berhutang. Kapag isusi kalau orang bahag, kinau karbi, ia ka umlet dipentela umlit. Bat ia ka jakni, yang ka umlet. Jakni kadehan ni ha jan molasna. Ni sudu ia terkendau kasiau tanda ki fajari dibayakam penlong mau put mau sam ia ka bomde dengan jemput ayu mut dengan UCM kolong ba juga pori nong ka jong jinteli kumno tharai la daga district council jumi kan exercise baik yo put sam jong ka United khasi jadi district council ne khasi district council baik na umlet riba sa silang umat pagkan hakapor kumba omo yo yerban discuss ru na benda kumba ong siam nam taka bit office maso ajumu pala lu kumno pada lagi exercise ya ka juri sejong jeng na umlet sa silang umat kamu ilala bambu ya ka bit office domye habis council kita yang untuk jing wanra YouTube saga executive committee dan juga puan nak buat ban sio kandidat i do di vela ka kloin yang ga isi bat ekstremis di kirim ke kita jumut boleh sebut Mr. Chairman boleh sebut ya member badan burom na mau khatam thor makam tam badai ru nong yalam na kalian yate nasnoba na kalian ke isi lain ni don kum kata jumut bat na do basdang ru ni ong ba na kalian kata sekomsel yang baik kalau put sam bere ba lima ke na kata-kata na kalian kata ni kumbang ala ong menne ba ike bangin ne ka ba sa man ta ka dei ha engin bu
ingin saya keren ya kata mereka basa mata kalau kumnungin bu tangga kata jadi tang sibiang kum mengalaom ingin saya lihat daripada Cuman saya sekentin ngekuat berpentau tangkat ni. macam salah sih Yang tang arsin saya tangkat. amas Oh, tang arsin saya tangkat. Ngekuat arsin ngadap saya. Ngekuat benong kumni lomba. Ngekuat berpentau bangam suhun, bangam sutenak saya. Nomor balik di akai ke asuransi sebagai jengkular ke haus. Tangkat ngekuat berpentau. Nagi paiba cuma konsensus ni dipitip. Bangam sutenak nomor wat tang menlik pay dengan. Kalau phone hi mengada dia, they don't respond. Banggapan pau ngam setengah tangkat tai sana kalian betul. Mr. Chairman, sekuat ban percaya member ba kalau don ke inspection na kalian ke office ya kapal bila somir tu kita ko. Kami jengkit esa kata nak kalian jungah lokal MDC bon rak kita kemat. Mr. Chairman sir, pasnap kejengkeren u nambar bedan-bedan memonti diri nusok jalan namar ba tentang dia keren hanya pak house bersyukur nak tang kejingnya keren sampai kena kejinggut dia ban punur long ni kejingnya keren nusok kalau kita itu bersusi dan rai ngala kontrak ke resolution ini bakum ke house ini ada ke assurance committee cuma ke bayar keren hanya pak house ke bakal kular ke isi bila ban pungut dia kembang mentang CM Nonduram bakal dia ke disputed area compare balai bongak ban penterikam kadau ke dia ban nomor ba UMDC Nonduram mungkin apa mau ti nak ban persutu ikut pak lejong nyari dengan bakal dia ke disputed area kemudian banship action kalau applicable tanya ke hasil autonomous discouncil kapai ke karbi anglong discouncil part kamran kena kejengkang lada kadai ke disputed area nak tengah terpat yang siang berdan buram sampai bah kita kini ki council kena bersama dengan semua nak mengambu yang ini kejeng terpat kuno lada ni dan assurance committee lepas kanu kebanyakan keren po ien kena sesok kanu syukur tan kejengnya keren mereka kena sesok memang habangnya keren ni kamdai bangnya kuat buram ban pau di media ndai ba kejengnya keren jongi kanuan kejeng toy paiba kalau dah monra kejeng toy paiba nak try kejengnya keren ni sedai kepor penyawan ni kan sedai dengan syubuh kejeng kami biang lada ladem ba nya perkat bukan dan assurance committee keno ke bangi ya keren ya pular ni nak menterikam sultan kita macam chairman sa lembaga jumpi ba tentu isi perkat ke kene ke bentar. Mr. Chairman, wedai bagi ni kejengah jemut jong OMDC 6 liam kalau ke baru ini kuat kata bahkan dan ke assurance committee Tindoi insa eksamin nak kalian ke isi lada kalong banle lada ke ID rules ke jongi ke sya ban sna lani ban form yang ke assurance committee ngatarai buat ke consultation buat ki chairman ila banle kami Tindoi lada jabang ila pat kamu ni hab amen ke ID rules.